Permisin Bak Evan lewat. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Yuk, dengerin lagu Sunda. Mapak Jalan. Jalan anyar, naratas endah lir kembang ligar, daling dina nyengitan diri mapak jalan pangharepan. Halo sahabat YouTube, kali ini Bak Evan berada di alun-alun Kadu Gede, Kuningan, Jawa Barat. Ini kawasan kuliner ya, alun-alun Kadu Gede. Ada bakso sapi, dimsum, gado-gado, ayam geprek, fried chicken, pentol. Ini kantor kepala desa Kadu Gede. Aneka cemilan, sosis bakar juga ada. Lanjut, cilor, samijaya, batagor, es pisang ijo, nyos, bakso urat dan mie ayam, sop iga, sop dengkil. Kadu Gede. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.
Mbak Evan undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you again. Thank you. Bye bye.